4x100 meetri teatejooksuga. Teatevahetuse kontrollid on kohtadel valmis jälgima, et jooks toimuks määrustepäraselt, et ei ületataks teatevahetuse ala. Ja kindlasti on meestel soov püstitada uus Eesti rekord. Jääb vaid näidata kiireid jalgu. Anna märku ja korras teine vahetus. Palun tõsta lippu ja on valmis. Ja jooks läks lahti. Тави, быстро, блядь, ну куда ж так, ну? Так далеко он рано начал. Дима, хорошо. Эти хорошо передали. Ставя стартанул метров 15, наверное. Ясно, что не догонит. И здесь хорошо. Здесь красиво, да, молодцы.